Promo ato yama wunyina ha Sompa 93.1 FM sunye. I was your for bra so sa mamrani amane kwa so. Awia pronto broadcast your boy ne nyina daba somo. Na wo content afidie no so a ayabo www.sompaonline.com. And some nyina ya kruche dia kwa kogu ho. Wo betumi akenkan bi ade afri ho. Afoya damo live ewo Facebook Sompa 93.1 YouTube and also ya Sompa TV. Wajonchara na suya na dawro mani die no obuo kwa so aya afafa fabra brepam ya baken kan nyina da adiama ana samo dro ya de ba no ne edi makote no bi enie ya bakọ afranchu bronco ne ya tete akira se waburu owura bi akunu na ahomachiye na sane owura ne sibi da ho na busua emu ahomete na Kumasi Metropolitan Assembly came and penny for the congestion exercise na ye hwe ne mu se na woche miensa omo ebe ye Kumasi abonten so na dwedefo binom akasa esre came for say senkomo chia kwa animu abroso a December no ma ye di congestion wa kebebo wo mu pa na kwate control commissioner shase ebo Ghana for kokofa nuru ahudro bia ene maburo no atiatese ewo ho mampeni da John Dramani mama so se ne mo kase wo ba pro wo bunu mantanu mo he ene he no de nani ekire ye betie si ho no mo na yakwa kudi na chi kakra opanye pa bia bana manyosem a wabere mu na kase wo se MPP amanyokuo no wo mo na Ukraine Russia fo ase papa sanse wo mo ene o magenkwa ni esi wa shama na bonten so a baby abefa bia obi e kasa de fa wo no ene Amnesty International Ghana mpenimfo kire se entwaye wom se osra ni konfa so free mu no entwaye de ne so sa asojafo ebekọ no makwa ko brimtimamufo sa de lala entwaye kra ayabekọ amra shebadwafie ne akwa akodi nkomo de free ho International Women's Day ya na no da ye de ye bo ma abaso no eho dwumadie ekoso ho ena Sompa FM nsantwafo penspedu kataromrant awie ye de batie sim na ye hwa de bi se Ghana mantia ye wo mu match busumi ye buza se osori anopa ya na de aduane pa na ya na ukondo se ubedi na nopa na nsana so be ye adwuma wayo ye tisimu sunyane na nsem amanfo ka kire na wie ye de bi bremo yemfa sedama Dr. Abe Heba Clinic na na dia wo wotano so apatrapa new site hono mo a wo yade ne nyina last stop wo hwen wo to ase ene obedi aduane bia hwen se aduane na hoden wom ebeboa wapom den na sipia sita ya Bolivia Enterprise wo munua ne pa ne bia Future Life Smart Food wonya bia no so beboa pa so for alignment ye ne moti home din hwani mu Mizo ana 5G drink wo mo so tire chi se twetwe ene nyumako ahodro bi atese Cloud Internet Ghana mpenimfo so tie chupe internet papa enkototo no panko nyinsen waso a Cloud Internet Ghana no Silent Night Guest House and Event Center so say ope baby papa de wa ho akwakoda ama wo mo ani aka Silent Night Guest House and Event Center fido so say ope bosia yenkofa say kofa nkrata kofa hwan bra nom na bosia ho dwo a enye kwantinti bia ofunso pa neguso na de kwakoye odwuma fido Ghana Dimpa Natural Health Clinic seven kancho sebana osa enkoba bia me anyu sikendi se Dimpa Natural Health Clinic Aperativo na colleague bitese na se ye no no mo ye papa bia ntiri no mo jade defu se ne yi enti da na ho den na okoba saa wo mo ena ma ye vemu a ewe bia wo bia ne yetimi aba na yaba besom ye di ne nsesan na yabo amali bia boga wie mene akosia ejewa kwade boaten afi ansam no ankasa ne nchemu eni Yadamo shase de free Kumasi abonten eso samaka hye nso a enra nwumre ye no nsi akase mu ene ye Kumasi Metropolitan Assembly mpenimfo na so ene omokoko di nkoma na mane omode to asantema yenim eye se wa ukioso utebru ukontainer NC bia ya ma okwan se fasie no shase ne bobo ho na se obetam de akwa watam de akọ se oso opeba bi foforo de kokosi a ntempara so bobo ho na yi free won se abroso a match busum ye womi ne da etwa to de no mo etiesi Kumasi abonten so wa o container nsiye wo mo ebeyi de free honomo wa o tebro nsiye wo mo ebeyi de free honomo wa o kiosk nsiye so no wo mo ebetebre de free honomo okokema opening power matna ya ye free honomo se physical planning department odano openi Benjamin Ajenim Boaten eno ne so perfect nsem dwefo di nkoma nwa nwumra wo de tu yenim se eye kokobo no mo de mo bibia ye odwa bebre wo Kumasi
Kumasi abonten so a okọ dwena se a edwa kakraka si wonum kwada so obia ntim patas ye bi si wonum obia ntim womo ewo dwa bebre o Kumasi abonten so a emu hwe sa abrewa bia no mu a obia mpemu akotena nti omo ka kira manfo se ayeye se obia sori a no atam ni tebro ne de odi akwakosi mantwa baabi no otonton niema no enye saa ne ye pe Kumasi enye saa ne ye pe asanteman eno nti omo ede kokobo mo obia match bosome de twato obia nsesa ne niema emfiri ho no mo na enam so madwadifo no esoso de nkrabi ama KM mpenimfo ne yeni kan enko ne yenkoti opani Benjamin Agyenim Boaten womo enkra womo ede madwadifo ewu Kumasi abonten so ansa omo container e was ceremonial rules ene miamia bia ensem fata ye ma omo to me so omo ntena ho ni dwan ana ontena ho ni bibi no ena ye road that wo Kumasi ufa eastern bypass na western bypass ubodiya from Abepo Junction so full line ABC Santas roundabout and your friend eastern bypass your southern bypass Santas roundabout to see I want to run about as far eastern bypass ya so kwa ekosi from the ring road na wo Kumasi no your ceremonial road kase na uye no so a ye wo say to the second boulevard no ye Kumasi Accra road na Kumasi Ejoso road no enti miabia ya ka ya throw people so a obia hwa obehu baby kra ye ka ye kan do ministry sanoma ye kan do the Accra for omo di djuma no na ofa wa container mi ade obia fa so na BC baby so sam miamia ni nyina no sese is ofka and the sports stadium chi ho nyina omo di container aflade o e say your built environment no da hokaka enti wa ye ma otumi say for container and now kiosk baby no omoni no mo kan wa from Konfanoche efa about edo ko ntreso ko Sompa line once ye kwa na so for no Sompa line enti ni tram ko kwa so municipal but Kumasi KM planning authority kwa so municipal so plan enti almost be take your decisions so mo pese o mo ye bibisa but ye Kumasi ye won finfin no ye won se finfin no da dwumadie no emwa okay sisi ama Kumasi enche kra me sure say muti say Asante cancel eka hwase ema kura ko na ka enti o say tibi tani ma na be ni na Kumasi eti na ehoda ina nko nekios emwayen Abusio Penny Benjamin Agyenim Boaten uko Kumasi Metropolitan Assembly KM a wono eno department o matudi se physical planning department no wodano ntikrata enra enwumro mo de babonten ena ebia TV no so a nensa ehyasie se wo dwadini na wontiye omokra do mo se benfie mienu nie womo ma obia permit nti wo wote ba bia wo so wo permit no womo KM fo do mo ka kire wo se benfie mienu nie de womo ema obia permit to bia obetena ba bia kasan media me wo permit assemblyman bi de ma me abankrach bi na de ma me no sa permit na ekura no eye fake a also sa ne manyina firi no mansa na wo mo kura tiesim match bo so me de etwato no no ma ababeyi mu ede afiri ho no mo na abusia ba seye no na some performance samtwefo pens medu katare mrante yese yantinsimu na Kumasi adwadefo a wo ma bobo tebru wo ma bobo kioso any containers no yenkobu so so matenkra no a KM mpenimfo de ma wonu mu no ana yenua ba bedu ene adwadefo binum di nkomo omo sre KM mpenimfo se baabi a wo ma dro sese ne de asetena mu odene ye nyina agitum sese krema ya den pa ejise ka KM mpenimfo wo omo bo na nkoma twea e de akobe December ma wonu mu a enkebebo omo enu ono mo de na nkeje omo nya kakra omo e de betwitwa omo ape baabi e de omo containers no omo table no omo kioso no akwakosi sense ombe ne so omo na woche miensa pe omo ense so omo ne manfamfiri ho on time video samaye isapa sakura somo en manum ya no mobile no mobile son kaya asase nkaya no ni enu se betuma ba ni me kra nya sisi akra wo kase 31st kwa na ye kra yinim ye da sese mo be make ho ebi etwa blo so mo de be sisi mo ma ye order si bi oboma ma ye mem particular de mobile na mini ha teche kra wo kra na wo kase mo ma ye 31st no me hun se sha na wa he so se ku pa oba o ma 31st na ben na ne ye be ye wi so da me ko enu kakra ma ya
so ka no mu betuma abo ma bibia akwa ya ha we yesu ni baby akodi we sham say December ama boy bedru oni yesu nya baby adokunti na meka nse munya hotel ma December de na nya baby a yesu we de mo ye srem a de yam di komacho mo ye kakanya sa de na ma be di kura be ye de amai da be bedru aye disappoint you December up to December na kada boy na ka ya pe baby 31st no dey am because February ya no mo ka kire obi a enya hu boa bia it is omutimi twiko enim kakra na be boa because February ya na me kura me kwa yi me wa ya se na me husband friend say sister kokko isu friend no ka kire no February ya any say 31st ending of 31st aka just 3 weeks to no dey se samwe mu yi sa container na ma ya ye ho ba kire ti eslema o dey say ko December kura na bedu on na etimi aboabo esika no hu ba bi kura yeso de ye de be si na samwe say party e di mai e ma so wo su ye ho ba kire ti sa fe na ma be ka kire nti du December de ya ni ehun se ho bona ye adwuma ani be free ha se akọ efanku entwuma enko December se nyanya be ti ko mo ntwum kakra ma ye mo adawrum ampa cho de mo kan de ye but ti ade ani mani me ade ase nye ba bia ye ne ma kogu ti o mo twum kakra ka ye pesa Abuzafo nti weye kumasema this year binom kumase adwadefo na ye no mo kokodi nkomo no nti so ba ye TV so a omo tikios mu na omo giregyina mu no omo so a omo eti omo containers mu ma me kra de wotontonku wesusu tontonwinom ne ade a e kumase abonten so na yanko ne ne ba bedu nkodi nkomo wona nanti mu ene se adwadefo edi nkomo a omo sreke mempanimfo se nkomo twim akobe December enkebe bo omo no ye ne nkodi nkomo ba mai Mejuso Lydia. Majima di sa ho ye. O ba dia dom se won kwan dia hoden wo. Na he na ofa ya se adwadifo yi na omo sreke mempanimfo se di congestion na omo ba be no enkomo twede ko akire be December enkebe bo omo he na ofa ya omo ka sansem no kire ke mefo yi. Lydia, ma me na wase na men ka se ma ba pro kakra na se ni di kan etie me no ano pe ni fiase e wa be po junction eni me na musa mano ene fantasi timi ko duru ho na ja me san ye na mbeti si abepo junction to oshim utumu se release no mo de ba na abepo junction to oshim so no na eka ho na eho na edwadifo wo ho ka se ebi mo so o mate ebi mo so o monte ye o mo mate nde se ne na o mo kan se February ya na eje ombe mark ho se wa o container anasa o kiosk anasa o pono NC no o table NC ndia bo modern na time free ho na so no ma semba ko a Lydia o mo de to manim ne se sa wo hwemu a so se ho kwan hu nipa bese ntimi no 2000 ni akiri almost stores work kwan ho ne omo permit no omo mu ni permit ya ke me fu ayo madwen se 31st March omo ba be grisa ade we na kios we na free we be ha dwen kakra na no omo stress se be ya nkake me mo mre no danche ya no omo se bisa me se na ke me omo kura permit na so ke me fu be ya omo den so wu yi stores a ewo kwan hu nyina free ho a ene omo mu kura permit na mpo se omo de ewo kwan ho so no se kwan de omo achi a ombetumi atwe akwa achi kakra na eya asem a ompeso ombise ke mempanyifo ena so ombise omo se we ya mo ka se ya ma umre ya emre ni beduru okra na se dia ba ka so ebe ya nka mo emre kakra ebe ya nka mo emre kakra ena omo ka so de bi we dia labraka se ebe ya nka ke mempanyifo hwe na omo ntwum nko December anasi January mo se ne be ya umbetu enya ahoboa eno danche omo sisi ayi wo hwemfo nyina de be bu hot cement ebi to provisions ni ade nsuto bremu nso ne yenya awure na obeka se nipa kro no enyi ne store enfi kwan ho a na nyama ewu no oyi akogu he eno na aka ho bi ema adwadifo a omo ton ade ewo kiosk na fi container ne afi apon so no omo de tumpanifo ni se be ya nkaga ebe na omo ntremu kakra ma omo zanse sisi ade ebe omo wemu de so omo ka so omo beduru omo nyamagu a ebe ye de omo sai bisa se sisi ai so omo ni permit omo de si ho a ntatazuka kakra bi ho a ke me fo de be ma omo na me kire compensation no eno si ensemu ana ehwetwe omo so kakra omo bi se ke me fo se ukura permit kra na so wo de na wo kwan ho a
ummemo compensation bi ana nti se sansa mi wo ho de omo bi se ke me se san niema winya na omo ka bo mu aka se be ya ke me fo entwe ebiri mu kakra ma omo nti Lydia apura me boy no sei ne kosi ye a me de atu animi bawa yɛda se pa boaboa ne aka ekyire bia no na nwumre yɛn samfa me yetifo abusua wei ɛyɛ nua ba bedu ne yɛkɔ ne nkyɛn a Kumase adwadifo adesra omode 2k mempanimfo animu no wakyirikyiri mu de amaye no yɛda kaseaba no akɔ afigya kwa abre south mensen mu wasantemantamu Krobi afrana sa afrancho bronco ni yadri. Na ana umachiya yankia bin shemu. Amanebo ya yansaka ya chiremu sa abrante kwa bi omanfo no ya omo potamo su se waya kromfota chiamwa. Wanu machinwa si bam no pa ya nyasem kwetwa mene wachi nananom ewo ensie do. Wanu chiremu sa wanu ne nkrofo dem wokoya. Mobile phone so a one media se charge no eno no akotutu a wode kro eno na anam so ama krom won mo fo mrante ya ne mabawa wo mo de ma ne se kan ne ade adwagu ne hwehwe no a eneyi wache nananom yamane boni ba wa bedu one assembly member wo bronco electoral area won monya for Philip sa akode ado edi nkomo ema wo kire masam no kwanya wo fa so a oteye Adam busa no se na die pote no so phone ka ho ana akwase omowura amanfo na omo ya squad ni ba ya tese omu be bisi ura dem bisi of gene phone bisi wo yewe da zo hwe asa dem ka no mo doso no mo wura mo aja ono de omo pa ya amanfo pie ba ya omo suru mo ma ede a finish na esoro ho mo zo dwumadi e koso a se bronko kru da dem de nam se mo ka ho asem kan ne asofia sojafo bebo ame ana ya dia sojafo patronity se mu nyina kogu new site we so kra do mo so oye ho area hakura mo obi a so wenim no so ho ba bi enti sa na ti mo so phones ana omo be jeje no mo sa ebisu lura omo yeni kambi kumba ba kondi wonya kwan me so mo modin a mani pa na o mani try won fa picture le ensendem na me so me fa ensendem nti mabusa no nyemfie mu nyina Mr. Kusibuafo baby asem sie Mr. Kusibuafo o abemu ni fie wo bronco new site wo Ebusia wai aye assembly member yo wo bronco electoral area won monya for Philip sakwode ado yanto akase no so na abusuan yemfa mo konfinfin mantemo no yede mo kɔ arehosɛm a esi wo assignment nimu na enanam so ma wodo ani chemfinfin mantemo a Central Regional Acting Chief Imam eye Idris Tijani wo ye ne sɛ arehosɛm no a esi wo eye assignment abonten so no obeka ma wiase nyina te sɛ yade a eye Islam eti kura se ebia obekwa akoto so obia ye bone ananse wo ya no wo kromfo ananse bia bibi kura ni a na chenchirenchira mo se mo de mane nseke egunu so na mokunu mo areto no enya wo nipa dasene no wo na ewo wo twede amponyankrompon alla no ena areto tumi ewo ne nsem te ko ba ne se wo gina baabi na so obia ye bone na wo twi aba wo twi asekan wo twi tuo na so wo de kwa kunuo o de sansam tu dwabra na mo no tu ya ne akoso wa hyama na bonten so a soja ni abrantie eye Imoro Sharifu wakoye kodi ni dwuma wa hyama na bonten so a brantie bi to share no so ahadi ahemre wo ne seka wo mu nyina wotia mu pa mo obi anfi no ya brantie ne fa mu wi a ne nua no ma soja fo so tisi mu hyama na omukɔ brimre wane nkokora ne agese ye ni anhye so brim mo brim tura ena wiase nyina kasati soja fo no eno ena Imam Idris Tijani echese ne yekoso no eyade ni kwanse yesoso nemum Islam etia se ode mra be hye wonsam se wo na ubua obi aten anase wo yi obi aten anase wo are totumi no de hye wonsam wo se debi etwede amponyankrompon alladia Islam Mr. Justice Islam what watch also ولا من انتصر ولا من انتصر من بعد ظلمه واولئك ما عليهم من سبيل ولا من انتصر نيا اودي اوبشيه
ti ya obo hwehwe wai abra we sisi no dem yepoko no onye obi a ode washing awurba na onye obi a on pass yi ketrende si bibi so ode ezoko bibia obo hwe no waje no for no na wiza asam na wa ba ngani shenensa ti mo osi no in Islam no onye no kono onje ode wona so bibia wo bi asam wala mani tasora nya obo hwehwe no obo hwehwe wa me ba de zumi abra wo sisi no so ko na kuma le hin so bi ipo dan ipo ko nya obi a ode wo tara bo onu mo no pia so it is a BBC ne so from bring to one one sana Islam ma ko the woman was no for Islam umbrella for nyeki and BBC don't say yen kede unzi obi bo ko obi ya nyekwazi obi bo ba okwa fa samne ko bibia obi ga sa police ko na ka kawasi business Abusiawe aye Imam Idris Tijani ni yete nka no Central Regional Acting Chief Imam no amana nso a ne yekoso obokwa abonte so ade ye chede sei obehwe na we atwagya kwakoto obi fie na we akwakohye abusua bi dwerebe ene ade no ene wo srese se ye Christopher man ye musumifo man a asumdwie ene di ahini ewo yesum no mu na de na asori a wo sean asase bi japade bi nti na wonua wakwa akose na japade nyina na toda kra no a wo gene nkwade afiri ne nsam wo se no ane se na meye ye hwese yesum se ye Islam se ye Kristo som no pasumdwie no ebedi hini ewo yasetena yetimu sense da bia na akwakwa wetimi wakamene ntokwasem bokon sensem na Imam Idris Tijani edi we soso ma also bokono bokudu na ye muslim okoboko oye tuwa nitsne yede de ni sisi yake yo se kini hie yi wa ma obebia ebe obi sini but ehwe okotna asetina na ye zehwe ye zia be kede edini was nya onhia no ho no nya aha ye kede nya onhia no ho no oba ha so kita aza ututa no ho no odihia na oba ha ye oyeskeni du linchi ongwe na but oni hie ni ho du wa ban oni hie sisi ahwe mo ko odini ni twa ko ode unity or them Japan so nyaso it's not utumfu ya kwa ya memo na wantina asumbu so na yesro nwaso otu onwase sende otu onwasa wobutum wa shega na kunyina is the bannazi na okunufuba Observe ntiwe eye Imam Idris Tijani ni yete nka no komfinsi mantemu a wono ena ehwachiri se chief imam wo hono mo oni yekotie bese for a professional concern a oto yen credit free mfinsi mantemu Eric Anan ene di sankomo na quality control commission one mo so asase obo Ghana for kokotitiru ene mebunu se no bone wo dwadie ye na ya asase atiate se dia ko hono ya dia ebese mebunu ni yepa wase trauma doni wini ade ya wan mashase wo mo no yanka hunu se no titiro pa nanam so menne adwini mu hawdo do no adoso ebi munya stroke ni ade cancer ne nyina aka hu bi ne mane bansa wase na de ba mabunu sokra de wodwene ho awonte ase enkoda pampasia ye de abo won mawie ebi mu kura mu Johnson ni ade no abrante kwa timi kwatam de tua no hwene wotimi hwia obawie no aburu se sram na wada ho wase sa no mane nyina akwa ye nuama boni a akwoso o maga na mu ye obesra batan ene ahwefo se wo ntumani emfa hwe nkoda no na panyipa ya wono ada na quality control commission ano ora Jude wopoku wono ye head of drugs demand reduction ya eno ewa hafomantemu wono na nsem 12 bonkomo wabra no wone go so na se na midwifery training won modi nkomo na wasra se adawro masa no bone ni nyina danya de a eboa emoman no ye maburu no etumi egina yi ya half month no it is obekọ district ne municipal baby ano mebun ne de omo awura drugs ma hadwen na ama awudie ne kono bebrebe no adoso drugs na aya ade bi a opebia availability of that drugs na aye common op drugs ni bi a ofa ha obenya bi tramadol morphine ne petidin ankronkre di say drug store for na omuni ho kwan say omoton sendro no omoton without prescription oba ya na de omayi ama na kwan bone so nam mra so say omoye sa those narcotics ones
drugs no I say we ni cannabis no I ye ni abrem emra ne ma ho kwan se nipa wotimi fa no e say no omo move ko prescribe ones no ama ze say no aye ade a ha adwen pa emebru ni de omo hu drugs a result of enough of sem obu a community or te area how kwa get to ha nti oye ya na de no abona danfo bi na de no awre obu won so a opeso osua de every time na bia wa sha ase no madura be mana stay alert always a obetime sua de sa for long hours ena ma emebru ni de omo wura ta drugs ni obu won so a na efie obia monitor no chese na wo for anytime ma no obia no monitor no e wo na kone aba omuni baby okọ sa nyoma bebre a ma nkra na de omo wura sa ndru bonenim emebru be hwe kra bibi ti say pad lizard shit no de afra wi na omo nom super glue no de agu bottle mu na ochi eya ade a ha adwene pa ye anwachi no ana sofpanyina wano ana Abundant Life Baptist Church ya no wogo so Reverend Ebenezer Kwame Frimpong wano akroya say chichina nia Local Council of Churches wodi one money mu wano so fasa kwanya no so etu mebru ne fo echesa sa shuban no anya dia ebeboaye no bit say petidin ene ho nyoma no bit say petidin ene ho nyoma a time bia yehu o ma try say no way say taifa emoye eme enko ye nimu abrabom timetu ahwefo nyina afa enubone bit say cocaine tramadol yentwe yehu free ho ene Narcotics Control Commission for by school mu ha o ma try ne ma bebre afa enubone ho ye nurses fo ye nom enubone a tuition so bit abre nurses fo bebre ho no ma enjoy bit say petidin enam say etu ya woni adeniti no omo fani bebra esei niema esisi wonani so be say metu obi biara o fiefo say enjoy bit say petidin tramadol ni ade ade enye boni ono so no fani bebra e abuse uma symptoms ni ade bebre na de dem ebreye ti wona o fie wona wo hwe ni na no ye hwe mu say enwura doctors prescribe ma wono eni kwan say wo ye den wo abuse ni bebre esei wo kidney wo liver niema bebre enwura doctor prescribe ma wono emfa wo penye den enkonkoto enu ayenom den kenya bone nanso ebi monom broso obu onso kra hwen ha no edrop ni nyina nso ha ye nipadua ekofa nyarewa ebi asise nde wuhu bebedum pempenso bi na nyarewa bi aba nipadua nim wahrawa obrabuo nyina na akofa yare bebre aba ho satroma ade a wo yare de ndo betimi ano na se wa otimi tina wa se mekwa akoto edowe anom de eno de entwe hu abusia wai aya nurse for ne bia wonom so kwagentete ne bie no na yate wonom nkananke ya Reverend Ebenezer Kwame Frimpong nene no de amamo na somo franchise fidie ne de adwuma ka fidie nim enti nurse for no ne na mukotie na sama ne boy yansan twe ne Kwame agema wopambo wono ene to yesankre Cloud Internet Ghana ne yeda o masie wie says open internet papa no share bo ne da form ye fast ye reliable ene bo ne da form a Cloud Internet Ghana ne ye kan for de wo so de ye adwuma wo fie ana so de ye adwuma wo adwuma mu no Cloud Internet Ghana ene de ye kan for mo de ama wo mesro omo top high tech ya abrosan no ne love fam ye opposite no na Cloud Internet Ghana wo mo ewo the same abrosan no na kuma woman rural bank wo mo ewo mu from 0244601933 0244601933 and 0202699110 na wo mo enyo so na operativo no na colleague bitter so no so nya no wano no mo a ebiebie ntiri no mo jare dia fusane ye enti da bia ho den obia so tumi no bi so ye pani so ya kokora so ya brewa so ya kwada operativo no na colleague bitters e ye kamfo e dia ma wo kosi broni nsa no Italy abonten so no mo ye odi onu bia e wo Italy a ne hia ne se obebusa no se operativo no e ye dia FA Masters Limited for a wo mo e wo Basanjo Road e be Accra Girls Senior High School wo mo ene de abadwa so mesro pe bia to atone ya frɛ 0246270221 0246270221 na ne dosopuo besesa e
hɔ mama nsan enye bi ento yenkɔ ɔman so na yenkɔdi nkɔmɔ yɛne ɔpani Francis Nyantachi kwa kɔdi nkɔmɔ Amnesty International Ghana wɔno ɛna ɛbɔ chairman wɔ Ghana mɛma sei ne yɛkɔ so asɛm na bɔnten so a ɛyɛ asogyafoɔ kɔ tisi adehye no so ebrim wɔn brimtro a ewiase nyinaa ɛkasa ɛdefa ho no yɛate sɛ Amnesty International mpanimfoɔ ɛso so ɛde wɔn ano atum bi no masɛmpa ne sɛ yɛnkɔ ne ne nkɔdi ho nkɔmɔ ɔpani otie nka yɛmo ha mo akɔ ababa kumase Mr. Nyantachi, good afternoon. Oh. Mr. Nyantachi. Observe ehwese openi Nyantachi beti enkaye na yene no edi enkomo no na yebusa se ne yekoso wa asaman ya yate so modu o manu atomo bie no o masem ne say openi Nyantachi, good afternoon. Good afternoon. Me pacho medjima di sa wo ho ye me ho ye pa na mo so Erade adom yeso so ye ho ye pa na ne akoso asama no a yesi asojafo akọ brima dehye a ewo ho no ene ate se Amnesty International Ghana modema no atomu bi na masempa ne sei unu ameda se Amnesty International asem me se de ekoso Ghana enne ye beti se mabunu aka bom ya che obi yeku no enya de papa wo se ye fo aso se e wo se koso enti esi wo ashaman a omkokum soja ne no entwaye and ye share Ghana police for anamomu de se omunyire omu ho na omomu di sabone ni nyina ye nchi omu na omomfomu famra kwa so eya abroso wo Ghana ha ebi ye kai se mre bi esi ye nua majomahama etono ya de sade na ko so no ye tia kora ye mpese besi enipa nkwa de eni kwa se ye didi agrosa eto so biem empanyimfo se ye funkuma ye mfumunwa ade a yenua mo apolice foko ye no yenso ye gidi se entweye se Ghana ha se obibi se isi a oman no mremu no ye Ghana police Mr. Nyantachi eye sojafo mom mi de meka ne se bibi se isi a ya police fo na man no mremu ho kwan se omunkoye investigations okay enye asojafo na eman no mrama ho kwan se omunkoye investigations eti ade na police asojafo no call se omunkoye investigation a ekowi etie na innocent citizens na yakobu wo mu ebi mu kra se na twibini kra ma bibie ese ntwe kra yehwe bro ya buru wo mu ene de ekoso na ntwe enti Ghana ami ade mu koye ye no yeso yagidi se ntwe na emu ma me fa ntoto se omu ankrasa kra jatum se de mu koye ye no enema bi si ya ntwe yem se no mu ko parliament eti de kosi ho nyina enti de ye ka no ye de so ma jatum se ntwe enti omu jitum se ntwe de a na omu nkra no mu koye sa de no ya omu de mra ne hye omu nsem nyina expect se omo edom be go through procedure na say punishment bi wo ha ye de ama wo mo Mr. Nyantachi nipa binom so fi se ba bi a ye dro Ghana sese no asa indiscipline ya doso to the extent say do ba bi kra na manfo e call say ya sojafo wo mumbrem tiaja indiscipline ya doso o makotia nkwada ne kakra no se nka nya bone mina me da se indiscipline wo man mu a e o man na se de se ye fa kwan bi aso na e ma ne ba form enti na ye wo institutions to say NCC so mbe educate wo man na mu hu ya se de ene ne ma BBC a wo se fa so eto bi me wo Ghana police service a bi ya de a en simra so a wo se ye che no ne de no court na ye twe na so enti se wo institutions nyina wo ho de a na se enkrofo ya de a enya yentime nka se enu nti yeso entomra no ntontwene ma me nka si so se Ghana ha ye hwe institution a enkomo discipline pa ba kwa nka ye Ghana army enti so mo so de mra hye o mu nsem no ya kayaka de sa na wo se nyina wo se ha ye enti nyina enya o man no o man nsa ya na na enu omo ye nsɛmtwefo nhye mu omo ekire se omo pe compensation omo be take legal action any ade Amnesty International Ghana ebeta omo achi ana bebo omo kwambi so ano a omo a asojafo no kɔbo omo assignment no ye fwa omo so pa se asojafo de no omo ye na wo so oman ne pata assignment nipa wo ha aduo wo twemienu a sade no akura no omani enkentem so etia omo medical bills nyina na omo psychological support o de uni afa ne se wo na mabontin se wo kɔ akoto wa de na de we aba beto wadwin mu kwa wo na ma ehun kura san to so it also omo psychological support
na afei apart from that omo prepare na ensema to omo adwuma kra betima affect wo no also omo no compensate wo mu was be kan kra na ya jetum say the call enye yi antwe yi se ntwe yi dia e was say yetimi pay compensation de ma wo mu ogani no mo bu no kunu no no so na busua because ne ma me say na de nyina ne boy na wo mo akunu no unu ame da se eno ti na o se me kan ye mo mu hyeden ade ne sie no ye nyina ye wanu fa wo ami ene baabi asade we to be ha adwene pa o mining taking steps you say Ghana Armed Forces so mo wo emra e da wo madwuma ye ne bibia ho se compensation ho se de ma busua na wo se de ma wo mu na de me gidi se betimi ama busua na koma ato mu ye mu pa ye te se o mo mu di sa bone ne ye be chi wo mu ne do ma famra kwan so impempi no sade we si a etimi di mfie enan enum nsia ebi kra mfie du na yentimi nya ho asem nkama ni nsie aya na ha adwene pa enti de be kan say the first compensation e be mabusu an say e be make sure say ye be chi sankrofo ni nyina ne do matum ye do makomra kwa so nyina so mudi for do matum afi ansan na say fiscal compensation say sika sema na bibi wo ma o man na hwe na afi de mabusu an say do makoma so beto mu yem Uni ha adwene say abrante a wasi so a wokunu hu de be som Ghana mine na yekunu basa say enye fe kra no cre we should be ashamed say you treaty ni pastor ebinom so chese mampani na nado danko akuford na commander in chief of the Ghana Armed Forces e ba ye omo ho akra aban na kana no atum eno so amnesty mo kan say uni ameda initial reaction a free the deputy minister of defense e ba no na enye fe eto so bi me say asaman ade ni si ade ten na president e call parliament e co deliver the state of the nation address na ayade esi for kra na ke gidi se president bi na no tum e call for calm and I say also fatherly love to the bereaved family na ke be so any we still expect the president to speak. This is a major issue that the president cannot close his mouth. Mr. Yantachi da se yan fancy ya bibia ni so a ye be sa ba onche ne no aba be din koma wie ye da se pa no adaje a wanya de amaye. Uni abisme da se. Abza for Penny Francis Yantachi and ye board chairman eda Amnesty International Ghana no. Ni nyina ne koso assignment no disansemi etu yenim. Wade jumedi sonko bi awo ankramantam ya ne nyina da fa nuanu mosamifo won ma wade ane wade jaya won sansam de ekoso awo my Ghana emu and I'm so I'm ahead of marriages the ma registrar general department ora oledele kwaku aribiki wana central forging komo a kirem se wo man no se wo hwemo pa ne de nokora e ka samua ye ne ono mosamifo wade dodo a won wade no beso hamu chemu aduo watwe de dodo no ano aya na nimu esan sa dodo no ane mankra tamu se wo betumi akuruche de agum no wakina bi asem bi sia won makwa nkra tamu no mo de dwuma wasasa ne nyina da ya de ha adwene papa ya se kobase ye pani ahwa anka betumi aboa ma ye ne ono mosamifo won ma wade no enioma pinua atumi akoso. It says the bridegroom, the bride's wali, 2 witnesses to the marriage, and the Mohammedan priest, licensed under Section 21, shall as soon as conveniently may be, and before the expiration of 1 week, after the celebration of the marriage, attend at the office of the district assembly for the purpose of registering the marriage. This means the marriage should be registered within 1 week of the celebration of that marriage. If it is not registered within 1 week, that marriage is null and void. And on this, I would like to say that I can say on authority that almost 80% of Islamic marriages are not valid. Anwachino anaswa semra shebajani yara muntaka Mubarak Muhammad wanaso so adansambi etwaso. If we want this bill to see the light of day, we need to understand that we need to form bridges. And for me, the bridges that we need to form requires that we need to have a team that involves members of parliament, a team that involves civil society. I'm happy to see Star Ghana here. A team that involves the Christian community. If we are able to do this, I'm sure by the time the thing will get into parliament, Madam will tell you, sometimes you get a bill that is
redrawn, recaptured, so that when it is done late, you don't have much amendment, and you can just use 200 pages, and before you realize, within a week, you are done. I was sure why I saw some Johnny Yeramuntaka Mubarak. Abusia fe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM ya wi pram to breka se na nsam no ba bia wo bia na eguso a ye de ma mo style bia bia no wadwenkyere na nsusu obetimi dia babeka ho wabra o kan we social media ya platforms a wodo ni nyina so ko Facebook a aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenkyere no nsusu ye wo de bia bia ho no ma eguso a ye beka se no ma mo ye bekenkan e de amamo o tie nka Bono Eastern and Potamua, I have Sompa 98.9 FM, Sompa 98.9 FM, Nadama, and the Cassia Ye, the Sentinel Edge Sunyai, Edge Techiman, Nasa so Aquaque Goso, Oba Santamantama Sea, Sompa 93.1 FM, Madama, Yakasiana Santamantamudie, the Sentinel Jibebia, and Twakasiano Smamo, Night Informo and Common, you see more, Sienamo Cassay, Mampenida, John Dramani, Mahama, Usunyana Bonteswa, War Bontua, Mamanitia, so the Tuane, and he is signing for when this Yaman you couldn't him. Someone for to me, Mano, no near this Yaman you couldn't him, and for Moncocon 2024, no one you couldn't and Fama Wunum. And I'm so much on the number 2, and yes, I him for no soa, was Srawunum, now what been in some dear 2 women, or call Flamantamo Colanch in a campaign, we ya, and now Obon Twaka Crow Honomoa, a Chinese signing for Flamantam Voter region, which is ya Wunum, and a new what yesim, also in a bontenso entity, a so free sunyania or twaso akotachiman Bono East ya bontenso and I'm somehow akotachiman abontenso Bono East nina wa NDC regional chairman or honomo so mo catchman penida John Dramani mama some do ma kontano no ma konta pa enene no mo catch and say memenda so don't for ya dom na twedi amponya kompon kra no okodi ataban so gene tatan kakra ede ne be pie tachiman abontenso on begina wa 2 no mo awufufu amanedi obedo Bono East hanu ya me ya adoma otena na oba ene asia hena omo NDC mu aba bedi nkomo ne ba na de kura no na nipa bebre ka se nka ho nya so beba but politics ayeye no ehia so beba nti e retwen no embo dunyi no na ye won kendampo o na e be kwa kwache program na se e be bo no fere kendampo na ya de aba kendampo south na yakọ nkransa north na ya ba nkransa south na ya ba Techiman north na anyume na ya be yi no wo Techiman south we nse Techiman out for you know umba bisiano to what on kwantia ho ba na dead no abandu ajechi memenda you go for 5 constituencies no and also you go for start yet for the sene is na ya ba sene west na ya ko puru east na ya ba puru west na ya be yin wo atebu nyame ya doma anyimra no e yin sa ya nyame ya doma kinomba klaso akosunya obi ya nim adwuma John Dramani mama ayen wo Ghana the Ghana fo nyina se ne NDC fo ayaba jadwuma wo obi a wo Ghana bia ba John Dramani mama ne kampia obia asom obia eyebi Ghana hanom ye ka obi o wa ho brase na wasom Ghana na waye adwumaden de ama Ghana akola nima we John Dramani mama firi honoma unya obia samre se ye ka obi a wasom Ghana aboa Ghana na wa ba betena chire kakra na wa hwe nema ahunu Ghana se ne osan be somu bi ma obesan de Ghana akoba bi opese o de Ghana kodura wanti mu anfa nkwan kodura Abusia we NDC amanyoko titreni owo Bono East mantem no chairman unaso usu na yeko ne nche ya na oboboboso ahobo awonuma ye edisi amampenida da John Dramani Mahama ba wo ba Bono East chima bonte so ne mpotem no na yenkwa omano so na yenua Matthew Kwatia oto yenkra edifri Bono East ne mpotem ye ne nkodi nkomo ko kwatin hello Libya Boga net say nyame adome ho ye pa na nso e Awurade adom Yesus ye ho ye pa na magime de se wanya baye fufuo ne kakra edi oh manya kakra fa kakra so si mi ho na me ba menya bi atete agum na mampenida da wa bedura na yo me da se bebre na memfa kwanyos na menchia Sompa eti4 enewi samria me no kasa de me working tampon of honorable Joseph Kamikuma empeso aso na nyina ye yewura former president John Dramani Mahama ni 2 days to achese odi betimo Bono East ha no ha na odi ebehia ase na Libya Boga me no kasa idie
yewura John Dramani Mahama onya MEP mu ha se ye a che se yegusu agu atwen ho a ye etwen no ha se na ne nyina campaign tour na ode ahyehyɛ so nkokra se NDC executives and as a party man beto abayi no na ode edi party nanim na ode akogina kono 2024 abato no ono so atimi chese Ghana for na dom na so moto abama na otimi abebu oman no so ewo ho no enti Libya bloggers so be pim ho kintampon of Bono East idea chese gusu aye twen John Dramani Mahama former president Samedo onya MEP mo ha se na chese kakra ekoso ewo ha so eno no na chitafo no supporters ne delegates ne ade no wo mo so no akeka ne te say o hwe ahemkeka na metimi aka se eya ne sa obehwe edoma atwahia ha se na dom no edu ompa su ya anya asemketo chese o mo so egusu amu wa twemu a o mo twen yewura John Dramani Mahama na ono so abepim achese ode na no disom so ade abeto omanim we no bedi ka kosunya ansa na waba Bono East ansa na watwa so anase obeba ho ansa ne etin so bedi ka bepim Bono East ha na ye free kintampon of hazia ye ko kintampon sap ejema nti ye free ho so ye san so akọ Transda North na ye free yakopiem techiman south chese ho na chese ene de na se first day no obewie no ho na ochena so nyankopon ya adoma watoa so abo apro no Matthew de kire de befra to bia no na wa meyetiefo ne ahwefo ate yeda sepa no madaje awie bai me da se bebre pa yo abuziafo we nua oto yenkra edefine Bru East mantem ne mu Matthew Kwatin ene ye ko ne nchen a mampani dada John Dramani Mahama proba wodi kupie hono no waboyi mu amane ne yenyina we so ye nan ho kakramra ye ba pia ka kire Sesia Ghana hade open internet papa smooth fast bemo ye dia we bia with speed dia Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne so da say jumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwensi dem say smooth dia wodi ye bia content term so the mouth say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana etwa utuma say wo demo ani speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Wunya how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne edru hodadada or how bia sane etie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202-699-110 ana 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa. I was sure about the most much brother ya me yakwaba. Na Wisconsin University political science lecturer ya ohonom ya doctor. I was CJB Prampen were to just say bibi was the champion before. One from Ukraine Russia pass and sent to kwesi ye aboa wonom amene bibia ba Ukraine Russia da worma was no yade ha dwene se babia oman no adru no amanyofo ntime nye sobo bi mo won mo so anwa so oman ye betumi asiesie nie na so da bia da ye pa manfoforo so de na ye de oman Ghana de atototo ho wose no akwakwa atosoma baba to oman no so ama sempo ne ye koye nim kura no a enam sa ma hodo so de ne ye de hweye de enti no da ne da nyina Ghana gusu a ena ekonechi COVID-19 Ukraine war
idea to back us or a buy with any idea metro more from COVID-19 because I saw her protocols near the total do na ye twetwam because the WHO for twetwam nti yen call your normal activity what you say COVID-19 no time na affect you be na affect you na omo na kuta aban no omo still any DC na Ukraine Russia way eso aba backup de bia no o mampani na aban no a oho no o try say to nya challenges bia o de be ma opposition no but we there we nya another issue a obetimi abase one which is COVID-19 no and Ukraine war man my thing. Honor the befa. It is saying no man penny Ukraine Russia will send cha. O patches o man the base here kusia kopim to kwani bicha. And after COVID the because COVID-19 Ukraine you book movie. And only at sense about you sa o man. And yet the expectation of Ghanaian. Nam because on the wabeka said in no okay no shenu asesa. I was your doctor, Kwesi Jebi Prempano, political science lecturer at Wisconsin University, and your turning Canada, Bolivia enterprise in ye. What a future life smart food were bawunya be a babuao. 23 vitamins and minerals, 19 amino acid, omega 3 selenium, high energy protein, dietary fiber, ninada a womb. I was your when be a bow pa. Your future life zero, future life old. Future life protein, smart fiber, and a motabella, and in a toho. Walk also full alignment. One more to home dish anymore. More for your home was 0246 010150 0246 010150 and a 0242 878 Dr. Benio call Thanos Patrapa news site. Waba yeseka so ya dia swate papa esa se watch scan na se wade ya drone kan wo syphilis ya de menstrual disorder na ha wo koko sabi etwere ya de bi wo so de fa kwai wo bedi hu dwuma kama stomach ulcer fibroid ya de ni nyina da bema wo bema ni sharp so pagya mu a Dr. Base wo di hu dwuma e de mawo ye wotana so apatrapa ye ben apatrapa new site no 0242 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460 208. Abusia fido se yen kan kire se opebosia na wo de atere wa hye mu opebosia na wo de atwitwa wo opebosia na ebia wo de ashabrabo asia enko bebia mi enko busa se kofo obusua pani wo fa na base wa bra no medi agina mu ma wansa na bosia ne de be ma wa de akwa koma kofa bibi besia wo wanom ne ade ade fido se ne hia ene se obetabiri wo phone no wa dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash sebosia no ope 20 million se ope 30 million se ope 10 million se ope 5 million ope be 2 million bi kura na de ye chop money a ni hia ene se obe dale star 711 star 999 hash anase bia oko Play Store anase App Store no a download wo mo app no eye pink bisa onya download a na odo Ghana card number no ashim bosia bia wo pe bia ye de maw no atobo no etuetua ne kakrakra we eye FIDO fido no ho asem ene ye kade kire we Silent Night Guest House and Event Center se men kan kire se European standard ya hey hotels no jjjjjjjj oda ho no no sa de che ye twa breakfast ye before ho ye serene your beautiful gardens ho no mo a also betimi de your parties ne wedding reception ne ye nom ene ade a ye security ne so ye tight. We a Silent Night Guest House and Event Center. Your local name, continental dishes, so on moi, o daho, and it's all pedia, papa dino, ye be a day amawo, o pe kai crown webia, a do betina kwa could do, jume binomnia de day, as I do a benumere, amua babeda, Nina Silent Night Guest House and Event Center, ye diamount the door. Ya was here boy IPT, Yanchenia Sequana Swa, police station, no, Yanshino, not the nest, not Udru Honomanesa, Fred 0540 9429 16 0540 9429 na bookings bia opesa oye no na waye no fan na fe dimpa natural health clinic o se men kancho se e ba no stomach ulcer pa any ulcer bia
abusuan ko ba bia me anyu sikani eye dimpa natural health clinic wasem and ye ka de kire wo ya kasia bi bidro ya ye de suru wisa form wisa hwentia ene akakadro kakra wo no ene de saw yade ye wa fidi a ye de behwe otiri so ekosi unase ba bia ta bia ye de dro kan oboa osanete se de ebedwane e de afri ni padua no mo se ye gastric ulcer se ye peptic ulcer te se ulcer no bubobodin bubobodi bia na nyina oduru dimpa nchen a na ye dimpa penti no wabo break ono a ene bedwane de afri ni padua no mo abusiafo ye ka e bia uyo bia wo yefunu ta ya wo ya pa wo yefunu ta ya wo ya aduane kra nto yam aduane amekoni mu kra nto yam a na wo yam udwawa abusia eye osa no ene ebo nka yesa no ene bia obo so tiase edube bia se obo no aso obi de hama bia na se dado bi bom stomach ulcer ne osa no ene ebo nka yesa no wachiri bremu ne wachi sa no etimi tutu utitimi tadwao okokete so wuntumi na masa wo ba osa no ene ebo nka ye he problem ne tuacha ni hane so do ni bechire dimpa nchen ye wo eye de chem so abrosa no anakane health insurance for no womu no ehwa ena sese dimpa ye wo akwada kura ya wo no foforo obechire kwan na moaba odi abiri wani so a no afre telephone number yi 0245118434 0245118434 and answer 0246 744 744 0246 744 744 amia joso abusia yefa kase ne nko na yefo monko sugina bonte so mama ne twa se march bosumi ewomi eyo my Ghana ye bosumi a 6th of March 1957 Ghana Independence Day 6th of March 1957 Ghana Independence. The bon say was it left, right, benkum ni for left, right. Then you say Ghana ye DFA who di enwa no 6 March no ya na nyasem kito makame mranti brem na busia Ghana manti mama ni tia si afatu ye ho so say ye hwe ye kuroi enema hodo a Ghana ya nkasa eye ya dia ye kura ni ye na ya kra ni ye ni atutu ni ye na so abamfo so edi amommaye enam so ba ye nuanom Sompa 98.9 FM wo sunyina bonten so etisi sunyan ene sunyan mai di nkomo bono mai edi nkomo busa wonum se enti ade achi anopai ya premu atu ye kwakobo donku yi wasori anopa na wo se okwa adwuma na wo pe bibia ye breakfast Ghana fo de enim samo de ne nye titi sam enye kokoko sam enye ye friend say o tune ne ho asam ye pedie mu oduro banku wache abetie ebi kro bofufu anopa no odiginam oba adwuma na wonte bre enam so mamafo pi no akire se osera anopa no nya wache ni sa oboa wo na ukosunyane a sunyane sunyane polytechnic sunyane ni sunyane technical university no ye ni sunyane technical university no ni opposite wona mami bi wache ne the fucking wache no na manfo kasa kakra yinti wo pro wache no okwa obepe bi se ya kam oba no aba be yim mwo na ewom ni nwure ewom ni na no awusu na muntam fini na afi na watwa so hode kora ani nsuo na watwa yi abobɔ ne fi bi ewom bia wo wi na wode agu kantem na nsuo no asɔne na wasoja usoja na wode nsuo asiso na wode aduro no atum wode aduro no tum a aduro no be yese aduro no beba mu kakra na wayi afim na wode beans agum wode beans ne guma na wode mo no so agum na wode wonchine agum na ye kama amon nti hu se huria faso afi na wode ta apeja kakra na beans ne mo no afra no wa man rava na afi watwetwinja ne kakra wo firi hoso a mpacho no wa ba hyeto so obepeje ne kakaduro ene mako ene amane so wode be ye wo hyeto na wode aba be ye wo hyeto ene obibia na ene so aye kama stew so obepe oti tomatoes fresh tomatoes jene oil ene ho ne ma esesa wode ye e ma ne ye kama segesia bibia anti wo be ye stew dia obepe ho bibia wode be ye na ye kama na wa ye na sa local food so udia e ma ahonde e ma wo ayese obia so timi dibi enye se bi obi ho se atuturu fo nkwan na to wa chede bi obia e aduane pa to obia timi dibi kwan obefa so obe ne no ane se wo be hwe sa aduane a wo ye no nipa e na wo ya ma omo adi nti wo so benya abotira wo be ni ye onkopɛ ne ma ye basabasa e wo dwom be kodwom no obi akopɛ ne ma eni so se ye wa chenti
Abzafo nti amalia ne yekọ ne nche ya no wo kirechire mu no niema wode ye wachi na ukọ Haji Afati wo o manhia oboa Haji Afati na otisi Fox FM ase ho no mu na factory e ma me ne ya na menim ne di hu wachi na hyase ho no a wo ye de hu ni ade wo Fox FM ase ho no mu no factory agea na me hira wate duane de ma hwe yen koso ya yenko a awusia yakọ na mizo na wie mizo a ne de kro wonya pie kakra ana bread kakra na de bosua wo be me kama ahoden so wom we nya de yede kala afrafra ne bi da bi we natural bibia da natural wo pe de yede kodu na aye ene de kaka ho ne nyina da bi wo ho ye wo mango ankasa so de wo ntimo mo pe mango pa no enya fe na akoto mango no akase mbacho twitwa mame ene de kaka wo ne nyina atwam wonya mizo a etese de wonya mango no apepe afa ye wo mixed fruit nso ho de no so no ba ne nyina na sample fruit ne nyina bi fra ne nyina bi ade wo ho 5G drink nso de nie 5G ne de yama won mo ye adwumaden wo bi a wotena se che wo gina wo che wo bi nso won mo krampo na wo kwadwom a akoni abedie se wo kwa na se wo ba so wo ba wonya ho twabere ba bia 5G drink na wo so no nom dan de nyina no ho de no eda so egina so garana wom grapes fruit and agency green tea ne nyina da na ka bomuo na ye 5G energy drink no wo kwa me ya hodro ya ton drinks a won sabeka bi mama Esther supermarket wo abu akwa ba Baptist University no abawa supermarket o mazi post office and a Blair Enterprise asin for Su Habitat big time and na fe wo kwa wini ba manke si masin for Su twifu praso e wonyina ya distribute bi de kɔ hɔ 0558300306 ye be deliver dia bro kama anaso de frɛ ahoman ye wo Sompa abrosa kɛse no ase hɔ no mo a wo do duru abisa sɛ wo pamia ya bia ton mizu ene 5G no bia ba kyerɛw 0246 270 221 0246 270 221 abusia ya sorako na kokwa Veronica Jando akosua somwa wo hinini ama crunches of mami premier ni na fe nana kwabna kase Erica Sari Murphy afeje wa kwade nana ya Grace won nyina ka ho bi na so wo confident mu so aye wa kiula school fees PK Rocky Rexford Godfred ni kachre ima mu nyina yadamu ase Buffalo ene enkaya no aseda enkamo ba ko bia beka ho se friend no gracious ana what say Boozy boy Boozy won mu nyina so ka ho bi nwanwa ni budo seda wo hini ni besi o se kenko I was also what I say I can care myself for Panyera Santia Bob Benedict was some ayeme akosia ajewa kwade boaten mene nana ya bo amalibia ya baba we wo pekasa papa abusia ya sore so akọ na Sompa nkomo ye na jai sere medu sere na samu abade jai na na sore na tare de na style ne de sei ne kwa de mi hunu o ewa bre fatum ni enko ne kire dada no